noreba construction industry n'ekitongore ekigumire bingi oshanga abantu nayende kintu konka kigumanje muteganisa ajati nkakora ki kombeka akaju kanje nkaturamu ninga shinkambeka ntishomero ryanje nkahereza abantu. Kore media niyo yonke yo kushanga ebirungi nkebyo. Sekwati Kore media birankore. Nkole Media TV, thank you so much for watching. Kabutosha mazina ndi Joanna na kwachira twakombeka twakurugo muzigo twakutunguka. Thank you so much. Na kwachira program yitu eyatuombeke. Atuombeke nitukuba nitureba real estate industry Western Uganda. Abantu nibombeka bata, abantu nibabasa kukozesa sente zikwenganachi ninga kasente kache kutunga maka aho kurara ninga shi omuntu nabasa kukozesa bintu ki ebya very low cost akabasa kuombeka nawe akatunga amaka. Nechiroto cha buri mukyara wena kuba na chero mukasheshe akigura eka eyeye landlord atamugizire nti mukashashwire na kwachira erizoba natayayisa aba smart fundi aba nibadiringa construction ya kutushobora omuntu nabasa kombekese mitwara 5 akararo munjwejo ninga chikubasika na kwachira sebo program yitu eyatuombeke. Nakushimira madam. Amazina ganje numanyeta Mavina Singwire. Kandi a smartphone ni nkoranka solutions manager. Abo buhereza obuwaraga kushobora okache obutwereza mu Uganda tukargo mu mberambi tukazo mu mbera nonje. Okay. Aha turi nkahi. Aha turi aha mairo 3 ningashi ayibakweta Kashenyi argudo rwazi Sinjiro Mbarara City. Okay. Aha aturi rugudo rwaza Kashenyi. Aha ningashi umukora nibaheta bata. Aha azini the company itweno batweta ba smartphone solutions kandi ekitongore ekyamara emyaka ekwika 8 mu existence ninga shombohereza kutwari hanga lyona. Okay. Smartphone ni services zimukuhereza omuna Uganda construction industry. Yes, construction industry ekibuzo cyawe ninza kutegara kamunti noreba construction industry n'ekitongore ekigumire bingi oshanga abantu nayende kintu konka kigumanje muteganisa ajati nkakora ki kombeka akaju kanje nkaturamu ninga shinkambeka ntishomero ryanje nkahereza abantu because so far nka smartphone coveringa Western region chitamage office ne coveringa region yone yankore kutwara na Kigezi then na Kampala tujirayo headquarters omuri Kireka now twine team nje coveringa Eastern na Central. Okay. So we are countrywide ombuhereza nimbasa kombekese mitwara 5. Yes, mitwara 5 nebasa kombekera kurujira noreba construction age erimwe ebitwega nkabishatu. One enjo yokwenda tiyondi kwenda hatujowani. Okay. Yes. You're right. Ni bati yar kwenda kuyaho ntandikira amitwaro yawe 5 yo gamba tujiringurizamo twakugikoza tuta kandi okombeka okahona rent. One aho no tukutayira muna nka smartphone tukagira ngo emitwaro 5 umuntu abasa kuba jino munshaho tera thereze cyombeko kitwenda ninga shishomero terrawe so twatamwa kashonshoreke akutwayisire ni loan scheme kugira ngo abantu kibanja mpora ninga kushashura mpora because je wanoshanga omwaka we landlord million 3 utakukimanya iboro kwezi kwaho mu 15 20 kongo shanga 20 aguhagarye tu smartphone tutandikiraho business yo kukombekera ntutandika tuta eje mitwara ya 5 ine okutwakoragine ninga shenkoragane itwagize na partners abandi agutwagire sako zitu ezitwinomo
like wijanka wazo mu Ebo Sacco nanga banki za KCB housing finance. So abo tukabakozesa kwenda kwangu se obuhereza amitwaro yawe ataniyo bambuza ningashi wija office tubantu mwenkoreki. So ekinkumanyisa nenki eje mitwaro 5 ko kujya company tuba twatandika project iwaza kubyama kandi uri kushashura enju yawe nka smartphone tugira ngo emitwaro yawe 5 ejo company yakujakira ninga shri bank ekufinancing ushange ngo amuherwa kwezi ezo wakubye oteka owa landlord washashura smartphone ninga washashura mukasako kako kwemanyira. That's why to dealing na sako zone zina nagamba haruguru because kinkumanyisha hezburi area inga shiburi mwanya gutamburamu twine partners bitu abo tukoraga nabo. So cyangwa izo muntu kugira ngo amitwara 5 yatandika kombeka enju kandi yaraturemu ashashwire mpora atakuhendeka amuherwa imyaka 3 smartphone ekoreche bakweta kunanka handover ningashi ekwa ownership certificate erukoreka ngo smartphone tekineke kubanja ogishashwire sente zawe omuri kibanja mpora wa owninga makagawe ningashi ishomero ryawe. Yes. Okay. Mbwenu ni mare myaka 3 ndi kushashura esentezi after 3 years mubona kumpa enju yanje yekiroto cyanje ngano bano byamamu tukugira ngo itwe ntuba twagira ngo bogeremu turamare kujombeka ubone kutamu itwe ntukore ndombeka enju yawe obyama enju yanje egi nehwa mubwire ki. Okay, yo ari kibuzo cyawe immediately itwe nga smartphone customer kutukumara kwikiza nawe yakora ebitukubantu etaga yarabiro mu institution financial institution yamara kumwa provinga in a month ningashi in 2 weeks start site net and charaho because smartphone twine technology timanye kibuze icyo kiriyo misho banchite chitahe muhati kugira ngo yitu smartphone twine building materials ku saving. Okay. Yes. Okay. As building materials ni bazeta bata. Aha, technology itukosa twine machine erukushoza amatafari agutukweta interlocking blocks. Ninjano noja gari yanzeho interlocking blocks ezo ni saving almost 70%. Tingwetenga plaster ne yetengwa kuyaho ne saving ebintu bibiri cyo kubanza twa saving ebyo buhangwa okwija kutema emitukosi ya blocks because these blocks are interlocking kuzo kushora today tuza next 4 days zichuwaringa zikoza smara mwite ya bulijaha yo kuza hariya nanga isinjo ninga rwambaroka collectinga ni mukozesa maramu na cement kache 30% of cement then 70% ya maramu na namizi garinganira. So that machine omwizoba nemane twereza amatafari 15 amatafari 15 ekikumanyisa enju yawe yanenda enju y'amatafari 5 umutwaro in just 4 days ntuba turuhereze cha materials ezo echa blocks tuba twacheza then aha sigara ha ntukozesa amabare gitwaga burijo aha so misinje tukoza usiminta a DPC aha sigara amatafara gonagani bagombeka gakwerokinga mpaka a wall plate ninga shite kweta nanka beam a beam. That means twa saving cement yani kutabura mushenyi na cement tukombeka kwika beam. Yes, ata beam aho tubakozesa ka cement karinganire tukagurukaho tukamarira enju yabo. So mwene kuruga kibuzo cyawe in 3 months enju yawe ntubantu gikwasa ngo aye kiroto cyawe yaberi flat. So maybe yaberi flat of course aho ntuwe hamu time frame nonji. Yes, in a year from 1 month to 12 months.
flat yawe tuba tugezaho kugikwanjurira konka hansi niba batangiye gukora yeri kamasho hansi tuba tubatangiye gukorayo as we continue finishing. Okay. Aha, iwe nko wa Smart Fundi Solutions abaryo mukwombeka mainly. Ba westana eche kintu cha kibanja mpora ningashi ekyaloni yo kwombeka nti bakombekere enju wagitahamu washashura waheza kushashura bagikwanjura ni mureba ni bachejumbiramu. Are they welcoming this idea? Yes, amazima gargo ni maza no kusima abantu bitu ba Western Region akuba idea ya Smart Fundi timfuteka ngo hino wagiza atenga amwambiha ninga shitumara kore chingwena because nyokanwa kagamba anjana kujanta mu solutions manager mwen chukumanisa niyo muntu ari kumanya uferde munonga nimba ni matches bucawe Jowani nakushango wawe tukaganira. Therefore abantu bitu ba Western uhereza mbabukunda kandi nububa kutubingejinga tumukakoragana sako yanje nyina cyaro ekamfandinga mukanyomekere enju yanje nkajezo mbwire kandi nkaturamo kandi kuchikana materials tukozesa abamwe bazeyinire mara muhata najibuzo muntu wamparaha isingiro akashari mara mutujeinire akuchoye no kushuma kabare ninga 40 region yona ubuhereza bwa Smart Fundi nbabayinga ninga shinba bwakira no kushemera kwa mana akubecho tukibesha takizire kubaho tukibireho akuba it's a new idea in Western Uganda kandi echi tushangire ngo kitwire ntihenda omuntu pangise enju kumara emyaka 50 muri mba Rome ukiba wakuzira takine na gaza kukora kuronda rent ushanga mba kushoza umuntu konga you start your own home. Yes, pesi yo kushashura mpora amuhero gwiza wo takine manu go gukora Jowani obe no yigure enju yawe orukufuna service zindi. Aha, akandi ku ntacengaje assuming ndiyo mu Kigarama sako Kigarama erinka head office yabo Bushenyi. Aha, okay. Hati nabandi yo mu Kigarama sako Bushenyi nimbasa kuzayo nkabagire mtwaro yanje ataneryaha aba Smart Fundi bangizire nti nibabasa kunyombekera nkatandikiraho. Yes, hati member yabari Kigarama people sako ningashi ari umuntu wa Bushenyi ningashe anywhere around the Western Region. Ekitukora tubanza twakora ekitweta site visit. Site visit ni manyisa kugira ngo nijo wawe Jowani nakutayayira wangambire byo kwenda hanje enjo yawe yo kwenda nonda muki nondebe ryeta nitaka okukakasa ownership yawe. Yes, in land title ningo in a purchase agreement ebintu nkebyo then kutukumara step ejo tuzahari Kigarama yawe turibuza Kigarama people sako member wanyogu numumanya ntumumanya mwenu nanda kuombeka tumukoreche hata nabo batija team vinga omuntu ogwe nabasa jenje kujya kunanga kwija kugishashura ningashi tugicendeze nore hata umuntu nayimuka shabenje murengire nacyo nkibantu nticonsideringa Jowani nemitwara atano naenda gorofa nanda gorofa so wateshi tukoraho ntubanza twakora approvals zitari zimwe na zimwe then bwa na muheru tushange zimwe materials zayinire nkaho weye Kigarama people etahamu customer tumuombekera. Yes. Okay. Real estate industry ningashi property industry okombeka munonga because for you you're into okombekera abantu amaju nana atwine challenge ya like shortage of homes. People don't have homes. Nibapangisa abinji. Nti where would you come in and what advice would you give to a person aliyokwe chintu cha shortage of homes? Now issue ya shortage of homes oku smartphone erukubasa kucha idea ninga shokwe kubene chenda we need ninga shintu betaga nitwe funders nore kuba twine funders bakumara
hata ekizibu ekyo nitukisolvinga let's say muntu yatwayo nka billion emwe y'esente hata aho nitusolvinga ekizibu ekyo twombekamo homes affordable homes but it is still challenge smart fundi konga ninteekateeka ngo mbwire buke butaro bwahare ekyo nakyo ntwija kukigerera omubazi nk'okutugirira abaitu abandi aba mpora. Yes. Okay, where do you see the real estate industry, especially ejeji y'umurimu eya smartphone? Eyo kwombekera abantu amaju. That is mortgaging, not so. Okay, where do you see the mortgaging industry, especially in Western Uganda? Now, ekibuzo cyawe nyendo kitumurunyankuri kwenda nuriya oraze kunanga robe yakimburuze. Okay. Nyenda tukinduremu. Okay. Mortgaging industry omu Western Uganda nogireba neza hi omyaka 12 omiso. Yes. Hata muntu wanyakayuje abe yakimburuze ansa neza kugaruka munke inabe namuhire. Nindeba ngu in the next 10 years hatine chindukire with our system. Ensi ninjireba kushanga turinga mahanga agatambwireho ninga developed countries compared to ezizite zaha ezituruntuyeho ntwekura mpora kwika argari ya mahanga konka with this standard ninga technology turuntu improving izoba arindi nindeba ngu ekyongiza kuba nkiterera. Yes. Mbwenu buri omwe nakugira eka eyeye omyaka 2 agari in the next 10-20 years nija kushanga mbara umuntu ukubyama kitari kizubu. Yes, kitari kizubu. Sente za rent zibirikari twena hata ituruwa kubuza nushanga okwezi nukwanja kare bastegerize elando takwendo teke nkoko takashashwire. Yes, takwendo teke cyenyanja nandati kore wata sigiri aheru nkakazano kunayo ninjira kureba TV emwe oreyando diako nko natikandi mwateke cyenyanja mutakanshashwire. Yes, ninga wavuga mutoko takanshashwire. So ebyo nibyo turuho tugezaho kuimprovinga na technology turuho tukozesa kandi na business environment yabe tahindukire. No mana byo nibinterfering amu especially endwara zija nka covid. Yes. Hata covid yahotoka nebanze tugarinye emyaka nk'etane ndijo and tukishaba ngo icyo kibeho konka twaguma standard age sure ensintu za kuba tugihindure cyango omyaka 2 misho. Okay, uwe bari mnonga wa smart fundi solutions kagambo kamwe ningashi bubiri ko bwo kubasa kuhabura umuntu ari kwenda kuombeka eshahizo. Yes, kubanza nimbanza kusima Joani akuba cyaba kirundi watutayayira kandi nitwe twashemerwa mwene bigambo nka kimwe bibire binkusigira omurebi ningashi orabe natureba esha yona ni muhabura ngu kutandikana nyincha kari cyanje basika office twazuraiziri amairi 3 Isinjiro Road ni ya Kashenyi mosiki ningashi ne muzitugwa Kashenyi aija smartphone tukoragane tukombekere twine ka slogan kitu nze tugira ngo you rent to own. Yes, mwenu reka tudojinge cyo ebe byo nebizubu ushange nyincha kare orono terra jambo smartphone utumwebare kunkore cyo nabenta kureba ngo nicyo basika kandi cyo basikire. Yes, twereze kayawe orgo mukupangisa ushange nje tukupangisa ziro mwe business ezindi tukuzayo kugura ibintu ningashi kora yo business atari kujaho kubyama. Yes. Niyo nawe. Nkole Media TV we bari mnonga kutureba program yitu ya hendereti tuombeke reka twena tubase kureba ha eka enungi eyebiroto byitu. Nkole Media niyo yonke yo kushanga ebirungi nkebyo. Sekwati Nkole Media vira nkole.